Ako imate više od 40 i rekli su vam da nemate dovoljno kosti za ugradnju implantata, ovo trebate čuti. Gubitak kosti ne događa se bez razloga. Najčešće je rezultat onoga što se ne vidi i onoga što se godinama zanemaruje. Proteze vraćaju osmijeh, ali ne vraćaju funkciju. Za razliku od implantata, one ne prenose silu žvakanja na kost. Bez te stimulacije, kost s vremenom ostaje neaktivna i počinje se postepeno gubiti. Kada se zub izvadi i ne nadomjesti, kost na tom mjestu ostaje neiskorištena, bez opterećenja, bez signala da je još potrebna. Tijelo reagira jednostavno. Kost se polako resorbira. Parodontoza uzrokuje upalu koja razara kost oko zuba. S godinama sposobnost regeneracije dodatno slabi. Rezultat je brži i tiši gubitak kosti, često bez jasnih simptoma. Kost ne nestaje preko noći. Ona nestaje kada nema razlog da ostane. Ali i za to postoji rješenje. U identaliji ovaj pristup zovemo Zero Bone Solution. Ali sve počinje besplatnim konzultacijama. Javite nam se na vrijeme.